Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para ulama, para masyayikh, kong langkong ajunan simulja Kiai Haji Wadudullah Ali Jauhari beserta para kiai selain si abdina tak bisa nyebut setong persetong ipon, hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Terosan beserta seteja aparatur ipon, yang terhormat seteja panitia penyelenggara Haul Pujuk Nawawi Yastagak Dintoh ben seteja bengesepo kaula ajunan. Sepetan kaula hormati seteja para rabu, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mindangka ungkapan rasa puji syukur da ajunan ipon Allah. Setak bu ambu aparing nikmat da beten kaula ajunan. Khusus ipon aris mangken beten kaula sareng ajunan ki paringi kenceng, paringi kekuatan, alako kabagusan. Berarti kalaban paringin kekuatan kangkuy alako kabagusan, berarti beten kaula sareng ajunan takdir sareng Allah, kiring sareng Allah, betetia orang bagus. Karena pada sahabat dimin para rabu sempat membahas Kak Dintoh sarang Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi adabu idza aradallahu bi 'abdihi khaira ista'malahu. Debu epon Gusti Kanjeng Nabi bila Allah ngasokanin kabulana Allah Kak Dintoh kabagusan ista'malahu, maka Allah bakal ngangkuy orang kapanikah. Qila pas etanya aki Gusti Kanjeng Nabi, wa kaifa yasta'miluhu, katipon apa Allah ngangkuy orang kapanikah, yang kuy pon apa nah ben katipon apa carana. Qala pas aja jawab Gusti Kanjeng Nabi, yuwaffiquhu li amalin salihin qablal maut. Eki Kak Dintoh carana kenceng lebur ala ko kabagusan qablal maut, sebelum mati. Teti minabi bada orang kenceng kuat ala ko kabagusan sebelum mati, nikah berarti takdir bagus. Pertanyaan, apa napa para rabu minabi sebelum mati Kak Dintoh paringi kekuatan ala kau kebagusan, berarti takdir Kak Dintoh takdir bagus.
ben ikasokani bagus. Pertama, orang gak ditokok laku bakal mati dari kelakona, dari burle-burna. Innal abda sayamutu ala ma asya alaih. Songkuna kabulan Allah kak dinto bakal mate dari kelakuan nalika nagi odi. Tetimi nabi kelakuan kak dinto nalika nagi odi kak dinto lebur adikir, insyaallah mate na perpan adikir. Malar muka sebenarnya. Makanya ngastete. Lo mak bisa iki mate kak dinto para rabu sesuai akiban kelakona. Makin mari kita logikakan. Cek main ilmu mololo, mana main dalil mololo, takok mi pas bedeki meragukan. Makin kalah-kalah. Sesuai akibat akal bolang kita, takdir dadi manusia haiwan yang berpikir. Sekat itu. Orang alakon apa bayi, coba apa boleh bagus. Gak dinto minabi sekut ilakonin, maka tombu nyamana mato. Jepun ring Indonesia ketagihan. Niki kan? Coba won. Mbian sekut ngelakoni coba nginom. Bila tak nginom deng-deng. Bener. Tore mangken ngalak si belang jawas. Beni haram, beni wajib, beni sunnah, beni napa? Napa? Kopi leda ibadah tak repot lah. Kopi. Mon biasa nginom kopi kak dito para Arabu bah tak nginom kopi selaku deng-deng. Bener iki? Anapa? Mato. Pas bi dokter bah kocak karena kandungan kafeinnya tinggi. Iya kopi. Mon alako wirid masak beda kafein. Nggih kan? Coba panjenengan otiakin saos. Makin gak ninto gak bayi survei. Panjenengan sebulan dari samangken, makin hari Jumat. Lepas jambu sekali pelebur mau Quran. Mau temu Jumat sebulan saya bakal datang. Makin Jumat napa? Mau temu sebulan bakal datang. Pas cek maca sehari kosang nem. Lagi? Coba panjenengan makin kan apa tahap boleh nyambi aneh nih kemun bah cecer tompo posang dulu anapa lebih biasa panjenengan makin gak ditobar Arabu tak bereng bini nah tak bosangan apa tak biasa. Coba sambiana bereng bini na monolog, kabasara bereng bini na tenua bereng bini na ton monolog, pak sepeda motor monolog. Pas sambian mangke tak bereng bini na, bosan. Jadi orang enggak dito dari kelakuan, bekal tombu setong nyaman na katakia. Ya tak coba tak bagus pakun katakia. Lamun pelebur lah kau bagus monolog, kan katakian, bila katakian terus pah dawam. Istiqomah. Bila istiqomah, ya mati berapa enggak gini. Masuk akal, bon? Masuk akal? Le sema ambu kata akian ni sebenarnya. Teti panjenengan minabi keng ma ambu kata akian bagus, tahu leh. Keng ma ambu kata akian tak bagus, kotu. Teti bila pada kelakuan saya tak bagus, kak ditobar Arabu pas ambu berdarah-darah. Cara negatif apa? Putus dengan jaringan. Cakan jana, cak bolong. Nomor 2, sabak ning Eroman apa genteen kelakuan selebih melebur. Insyaallah selamat. Insyaallah selamat. Kak dito Arabu sabti namul jaki. Jadi bahwa manusia gak dito bakal mati dari kelakuan burleburna, polan kelakuan gak dito Arabu andi sebab andi akibat nyaman nama to otaba ketagihan. Pon setong. Nika male pah masuk akal. Jelas ini. Masuk akal. Sip.
minta tisu nanti Jamal. Setong. Nika. Ya, gini. Wah, kelakau. Berdua. Apa napa kelakuan gak dito berarabu kebagusan bisa nantuaki orang gak dito jadi orang bagus. Apa napa? Segak dito. Berdebu dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang gak dito Pak bakal gempang kelakuan dari awal penciptaan pertama. Mon ecipta kaangkui masuk neraka berarti gempang kelakuan neraka. Mon orang ecipta pakun ku laku epa masuk aswarga berarti orang gini ke pas epa gempang kelakuan kebagusan senyambi ke swarga. Ciburu orang terosan nih kan lastari sholat Jumat lagi. Orang yang sholat Jumat kak dito pada Rabu benih kun masuk ke swarga. Bisa nentuaki semak tak semaan ban Allah iswarga. Jadi mun sambian gak dinto gelok bek pagi semangkat ke masjid, bek awal semangkat ke masjid, maka panjenengan gak dinto tentuaki bila masuk swarga ku laku bek ngadek tabangki ban Allah. Masuk ke lingkungan VVIP. Benih guna VIP, mun VIP kan VIP. Nika F-nya 2, VVIP. Ngadek cek ngadek. Prasdeh candeng compok kentok jelas pasti jelas. Ya mau ngaku Jumat plus. Cuma masuk mudi. Dia nggak kosong. Tak pati pedang gitu. Berarti. Napa Jumat plus ini? Mangkat mudi mulai kade. Ini kan nyaman Jumat plus. Pada ban haji nyaman haji plus. Haji plus nih kan. Salah larang berarabu lain adalah berangkat ke Mekah kini ke kilo berangkat. Bila leparak pelaksanaan Arafah Muzdalifah Mina kak dinto baru berangkat. Mudik. Selain kita mulai kini le boleh kan dia. Guru nyaman Jumat haji plus. Nanti pakai Jumat pada Jumat plus. Ya beda kadang gun melo serokaat. Jadi ke imam namong melo serokaat. Guru nyaman Jumat plus. Ku laku plus. Itu Jumat nih istimewa. Dika mangken seperti kuburan bu. Perpanjat nyeredep pemangken. Makanya Kanjeng Nabi kak dito makon bara Rabu kaula ajunan bila Jumat epakon mabenyak mau solawat karena solawat da kaula ajunan makin kak dito epapadeng dak ka Gusti Kanjeng Nabi. Loh, Kanjeng Nabi kak dito dimin pernah periksanin sarang sahabat. Katipana apa solawat da umat ajunan mai epapadeng ka ajunan. Jaring ajunan la seda, ben ajunan la pakun ancor bade dalam kubur. Ngakui kalah-kalah. Jadi ancor ajunan berdedem kubur. Dibudin sahabat kayak itu jawab sarang Kanjeng Nabi. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah ngaromaki atas bumi ngakan maancor badana para nabi. Buta mun para nabi. Para wali buta kia. Dadi mun bade walina Allah buta dalam kubur. Mak dadi wali mah penghafal Quran buta. Orang lebur mau sholawat buta. Orang tukang adzan di masjid buta. Orang mati peperangan buta. Pele gini salah satu agak masih sedeng ke sampean. Apalagi Quran lah tak bisa. Lah salbut lah tua gelu. Mun bolan bisa ingat ning tebu ireng enggak bisa. Badawi sudawan tertua mantan TNI ampun dadi purnawirawan ning TNI pensiun pas ternyata sekun sapuan ning sekitar pondok Tebu Ireng ngabesaki ning madrasatul Quran jepon kan toh kento bedereng waktu sapuan
ngabesaki cakan-cakan itu santrek nyetor ke kiai, nyetor ke ustadz, murojaah juga. Mbah lebur-lebur pas tak ngitek ngapa lagi yang bok abis ada sepo ya hafal juga kalau pelojus hafal bisa unggun panjenengan bisa kengkun gini kesempatan nih walan mun la sepo kak dito lama hafal cepat hilang abis hafal lah cepat seelang nak gini kak dito cepat hafal lama hilang terbaliknya. Bada orang pintar yang lo teman ajar cepat hafal cepat hilang. Bada orang tak pati cerdas yang bojeng ajar telaten dia itu tekun dia itu lama hafal lama hilang. Kayak mun sewatu wangak bahan gak dito lama hafal cepat hilang. Makanya dia punya Imam Al-Baihaqi ning Syu'abul Iman orang gak dito nyari ilmu jaipon salah setong syarat ipon engki gak dito al-farau. Apa al-farau? Punya waktu luang tak kita erok-erok. Mun bo ibu lan di anak mun juga kakak. Ke wadut tak keren dari mana? Ruwet mun bahan. Ruwet. Pas bawa sepo ngak mana kan. Sera. Sebenarnya mah. Pakai absen salbut. Abdullah lo masuk ke kamar narek Siti lo masuk ke kamar rakora salbut kemaki mikirna nanti nikah norok ngaji ke kantor begitu sorong arte aja wak pai kepai tak bisa wadan bila landi anak lah repot bener bang repot boreng lah kayak muslim tak toman neku anak kok dito tak teman ngemben masa repot napa mun ibu ngandung isabak kanto bener mun ibu ngandung isabak kanto kan pas ada cerita dari bini kak dito mulan di anak tong dua pas kembali asal tak bisa taman nih pada bendet pada la tawar torongo dak boleh dak bisa laita syabab yang untuk yauman taman ni tak bisa pada benbu ibu terolang singa boleh sebagaimana asal tak bisa pakun berlebih-lebih ni dina ibu arah aja guys lebih gi bijak lemari rajo pas korol pakun lebih kantor ni pakun apa lepe bodoh ya sedot lemak pakun keriput padang tak pada benasal jok lemari lebut di borong raja ni berapa kilo jok pak kilo lem tabu tetimun bu ibu kak dito binabi ngandung sebab kak dito keng mun bapak ngandung bapak gitu sebab gamah mun kak anak sebab cetak lepan jenengan pak bapak ni kasih alakon ni keng terosoki engki boleh keng nomor dua pada setekian begini kak napa bro keng teroma bunga anak ledo pada ben selahir jelas embian anak kok ke Malaysia merantau ke Arab Saudi napa saya kebutuh cari gun teroma bunga anak bener ada pun geng ini atang magantang doh lah tua geluk lah san mon ngaji ngak panika bapak tak ngandung mon bolana tak ngeben anak mon bolana ke ganto yang benanan bade gantok mangkana mon anak le bade gantok deng tak ning tambahi di bodreg ya boleh waki ndi mantoh atambah boleh pamanto na bengis atambah boleh pilih boleh mana naman to no salah bah cerai aduh benilah anjan saya jan cepon apaan benembun lah teromati yang takut dosa terutama mati yang bah guna polong beri ngari ya pada bener akar ya bodoh nggak bernikah mangkana ulama tora kapan jenengan wahai sikit denguda sekitar agabin sambian munakabin menering bini cak mulu mikir retin tapi istikharah apa tepak menar mukadir tetap menering bini sesabar
kikeng sabar-sabar nareng bini bek tak sabar. Yulang na boleh sabar-sabar nareng bini bek tak sabar. Arwah. Reng bini nikah etemoh bersabarna setong bila head ngamukan ada apa lo ngamuk mon head congok nih ngeketap head nih kejam darah keluar dari rahim orang bini dalam keadaan sehat ben panas poton beni potonnya disak mon poton siapa sih head boleh tapi napa memancing emosi tinggi panas berdua rem bini wanita setak pati stabil bila nama nomor 2 tiga bala bigula belencek orang letak pati ning bentai aja bentar salah tak bentar salah senomor tenok harus paling teki napa tampuruan pembian ditanya akiban sebini keluar ratin apa coba mas jawaban dia jeratin pangotak sebini kemudian ratin mata dengar jeda ngaran salah boleh ditanya aki boleh berdering bini ratin boleh keluar ratin apa coba mas jawaban sampean yo ratinan kakek wah jagung nyinggung sini kena bulan coba iki salah boleh apa dia boleh reng ratin bertanyakin keluar ratin apa coba mas mampiana jawab ya pacan beneran lah dibunin pangota apa pegel biar kawan salah boleh makan urusan telok nih ngas tete wahai orang laki-laki orang bini nggak boneka ini bu sip Allahumma shalli ala Muhammad manggana dan gulaban panjenengan mulai semangken nikah mangken bani kata gulaban panjenengan palako kabagusan alhamdulillah haul nika beda mak beda karena beda mangken banika etengku esena apalah arti beda ganteng tapi esena coba hari mangken gak itu ternyata beda ben esen bagus setong gelak Kiai wadud ampun lastari maus fatihah ben tahlilah malar muki terima abang Allah 2 beda sodako tinggi nomor 3 sambian aja habis nih aja habis kuburan wah kuburan menurut setong kenengan jok saking ngebenikeng karena pengajian tak kira berdering pernah siapa sih nak pernah dina keng berhubung pada pengajian mbian bah pernah keng tak pernah amalolo terki boleh mana abelibu laku bayi sesuai ben perjanjian pon kula ban mbian habis bangken mai bangki jak habis Gusti Kanjeng Nabi lambak nalekana salat Id gak dito para Rabu nalekana miyos pakuber kento montut jalan lain apa sebab Jabuna ulama Ibnu Hajar al-Asqalani liyazura aqaribahul ahya wal amwat supaya Gusti Kanjeng Nabi aziarah acabis kepala-pala na seki odi benda-benda si ampun sabung umur seki odi kotu cabisin si ampun sabung umur kotu cabisin lah semangken dan guluban panjenengan acabis kamu sira acabis kan nikah dan nikah nyaman teratur beni rem kerem ulah tanya ke binian hei jadi ngaki jawab pacucur kak ma bagus sambian mon areng bareng pakai rem napa ya terakhir sih jatuh kang teratur bener pak lebih bagus ya sambian bangucak orang terusan ada apa kok maziarah ke kubur ada apa kok mantar kok kubur napa jangan kok ben mandem sing ngaji ya kiesi aro beni ater akhirem tapi minabi sambian acabis langsung gak ditok beni akhirem tapi ater ngaterakin bani kan lebih bagus ketimbang ngiremakin jelas oh Kanjeng Nabi aziarah ka astah
Kanjeng Nabi, apa boleh Pak Kundi? Bocor mangken ni kepada haulan. Wah bersih. Arwah. Apa? Kerja put ompu dasar. Saya tak tahu jawab bekas sebedah. Benih geng wali. Arwah bekas sebedah. Benda saya berwah. Tak tahu menolar lontong. Lagi bener. Bocor pada haulan. Getang wah. Siap. Matang datang ompu dah. Dan memang ngocak jai pun mengaji na wancu dengan Nabi berderpa surajak dabu ke maslaya mon banyak gelu kana seperti atas kau pura gerua surajak dabu mon kiri pinggir dabu le tak banyak oler pendanan gule ban sambian gak ditebak metenang bapak pernah orang asyarah male oning kagak ditok gerua lega bayaki congkok dekat ditok beda pujuk nyaman pujuk Nawawi lagi. Mangkan orang gak ditop berada bumi Nabi pertu dak kajunan pon Allah bah badan ni stong gopur nika orang sia ko purakin ni makam gini ka berada bumi lo barokana mangkan banyak orang terus eta di Madinah terus eta di Mekah kudu keng melok melo barokana tempat ban melo barokana orang seperti dalam bagaimana dimin ke Maimun Zubair dari sayang berada bu dari lebu tengki teroleh tabarruk teroleh barokah dakah Sayyidatina Khadijah bint Khuwailid syair guru sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra gi guru masyaallah para rabu beliau sampai Nabi berdekat tiga di komodar je modal apa set pasti yasta kita pak isetin ni yasta maklah oleh barokah Khadijah bint Khuwailid. Berapa sahabat yang di sana berpering wali seperti kak disah kejak pungan. Mangkana bian mon beda komon beda reng sapo mate cak pur ko pura kit beda di beda romana ketani enna ibu din romana. Anapa? Ko beter tak ko minta genga ibu nak boten. Ko pura kining makam ni kening makam ni ke makam umum ni. Mun nak foto nata enga, pola mi beda orang si hajat masuk kakak dito, langsung ngelok salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun wa antum lana salafun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau benar doa apa nikah, milo kapi seperti kuburan. Apa mun beda Roma ni? Iya mun enga. Mun tak enga kun rebuan sangkol loana. Umun egi ai guru mak yastaki dalam itu ada yang punya santren rugi kan diberi program bayi ban kiai na ban mari Jumat pas ki beda debu mon banyak entar ke astah raja barokah banyak santri ke astah pacet raja barokah aman ngapian siapa si entar mun tak ngajam cocok arwah bener sehingga berada budak pun ulama lebih afdal lebih utama yasta'akin ning asta umum ketimbang asta pribadi-pribadi. Maklum pada melo baro kong langkong si beda bujuk ning nikah. Jadi yasta'aki kak dito gagak berada bu melo baro karena bujuk Nawawi umpama. Apa? Alhamdulillah. Ya, magi alhamdulillah ambian dikal jaru keburu. Benar muka dari ki lanceng umur kapi ni. Iya pada takok lagi ya ke. Magi si abi datu pada takok lagi. Pada ngetek. Sangka semati ya tadi pak. Anapa orang mak sangka semati ya? Karena tak tahu ki esene kuburan ni ngak napa. Padan boji roh lahir langsung nangis. Anapa? Karena yang ke alam paling lebar tabu. San keluar pak bodoh nyuates. Mak lebaran din nah ya ibu. Bodoh pom bensin, bodoh tuku ya bodoh es krim itu. Ada apa pernah gelu? San pernah gelu ada. Embian kan ngangkep jareng mon nikah kan orang mati kan beri kuburan lagi. Bi ketibi ning senika. Apa lagi? Ning senika. Hah? Bentar lalu belu. Baba olah. Jering orang sebarang lah kaleng bilis kerepuk dan akal lah karena iya kayak peteng
pengjelemotan, ada PLN. Hah? Ada PLN. Gini, kemun gini, saya pikir takut mah. Tapi mun sampean mikir jaring guluban sampean benih gini kah? Beni berzah. Tiding berzah gak itu berara boleh berjok lah berzah. Pas kelak ida buin raudhah min riyadil jannah. Bisa jadi kebun dari kebun swarga. Ya lebaran menri ya kayak. Lebaran benyuate. Mau ninggalkan nikah, maju makin mati ya. Paham gi? Ya korpa bener kan akon. Tak kau pakai coba enu. Tak kau mi wahdati khufra min hufarin nar. Tak kau mi dati lobang dari lobang neraka. Apa? Putun. Putun kita masuk ke neraka jadi. Ya, mula bade pun kepun swarga siapa sih tak seneng. Jaring kita masuk ke istana presiden kuning tani numpak mobil sedaya oh gelaga nih istana Bogor guru kita masuk ke dalam istana nak kini luar wala pokok bener padahal ibu lebar sambian ku laku kita masuk ke surga na kening kepun apa ini benih oh berarti anu iya pada tak tahu iya sebenting lah dah iya kan badar kuburan guru bah ngocak lemempe ngok bunga jong sete jong nyong maman jong nyamanan bergit ning tunya mayu menorok ego entan ego tak kok bah tanoro bian gule iya mun bah malaikat masuk ke dalam kubur ku kebuah gitu dan mbian mun mate kan jadi kan tori akal lagi tore kudu ben mbian beni ning gini kun badan betul mun kuduban kambian beri berzah mun gini kambian jani batoju seret batoju ah malaikat dan berdua apa malaikat raja kepetoy beta aku buat aja apa lewah malaikat ke seorang beletu aja kayak muning berzah pun tan sehingga orang enggak ditobar Rabu tanda selepas dari berzah mati tasangsang beri kasar hancur capo kekor dari kapal dari pesawat dundoron pancor pakun bede berzana orang to raja guru mon mate saya sabah imaroma kasa guru bede berzana mon batan pakun ya Fir'aun coba dan wak buto batan Fir'aun keng bedi teh esek seru ke idur jendur guru ikamak berzana Pak mau cak sampean, mak bisa ki ya bisa. Kamu mata padang, ya cari gaib. Tak nyamai gaib pun padang, dohir nyaman. Bener ki. Nih kepentingan guleban sampean saya kocak rukun iman, urusan keyakinan, mun rukun Islam, kedua urusan kelakuan sedogir. Maca syahadat padang, asolat padang, apuasa padang, azakat padang, haji padang. Keng mun iman dak ka Allah, tak padang ka mata. Iman ka nabi-nabi Allah kan tahu ning mbian. Kan iki iman ka utusna Allah, tahu ning jak beda-beda pas penting le iman. Iman ka kitab-kitab Allah sih padang Quran sih buat lembah beda tak tahu mbian. Paham? Iman ka hari akhir, lagi pada temu. Iman ka qada qadar Allah bagus coba sedajana dari Allah pada tak tahu pada misteri itu ketergantung mangkana bila orang kun Islam tapi tak di iman gak dinto melarang si alako kebagusan lembak bodoring Arab Badui wah ngocak sebenarnya qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab pedalaman menyatakan kami beriman. Qul kepada Muhammad, lam tu'minu ba'da kapi jadi tak ada iman. Walakin qulu aslamna tapi ban kau ngucap kami hanya Islam. Arab apa boleh? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman kita masuk ke dalam hati na ba'da kapi. Bada bahasaan saya tak bahasa isor baja. Makin nyuates. Kok gue ngucap ke isor baja mulai tak rasa ragen dulu. Monjak saking reng Kristen gue taruh nora. Jadi reng Islam jadi tamat saja.
Itu hanya Islam tapi tidak punya iman. Mangkan iman gak dito para Arabu. Gelanon, sabaran, perhatikan. Mangkan iman gak dito para Arabu. Sengit, keset, mangkan Yazid, wayangkus. Atamba orang, mun baru dak ada. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tak zina nalekan orang zina, ajari kau tak beriman. Iman dak sakalit. Mun ki iman ki bade tepes, tak kira zina. Ngicok dia ya mun ki bada iman tepes insyaallah jadi tak kira ngicok pakun beda todus karena mun orang di iman di todus saya tak apa aja nggak todus saya tak apa sah todus kemun tak di iman todus enggak apa aja tak padang kapai kok gula acara tak Sayyidina Umar gitu wah gula cek lebur Sayyidina Umar ni kan para Arabu andi di kabula haddam penguan ambi banyak ambi cek banyak benih Sayyidina Umar sendian beda orang nah sip beda orang gak ditutiti haddam orang penguan ambi banyak ambi pas Umar gitu Sayyidina Umar gitu mar nyamar assalamualaikum salam mbian di mbi punten din sere din cerakan oke berbebik abdi ni sampai mungkin tak tahu jumlahnya banyak kali torena jual ke gula dan saya tidak amat pun benih di gula tak kira teman teman saya tidak amat tak kira teman jembian beta apal jumlahnya berapa boleh juragan ni tor jual pun tak kira teman pun anak apa pun ada setahu gun gula berembian setahu bang ocak si ada si gak boleh bang ocak pakai agama Allah pakai agama Allah dibudin bahian tarik sere jeragan berembian sere jeragan orang gasak orang norok boleh norok tak langkong budak di beli gula martika mangken apa napa martika apa napa itu baik jadi taki sera ajunan gula Umar bin Khattab pakai cita Uwan bah kabule ngak ni ke kapi. Aman saya pesek. Lu cek ku binakan. Luang. Itu kola santri. Anak tibi. Torot berem. Tahu ya Allah. Ngaramon pejabat ngaria kapi aman ngaram. Pasambian juga guluban sambian nih kang laki bini anak pas ngak nih kapi lebur lagi anak nembian aku dia nih Malang pakai lah aku dia ke Jepang tenang nih cak mau dulu todus kalon makanya jelas sango saya paling gagak sango takok Allah benih sango udah besar wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa gula kaganto ya kudunya ngopes saya di mana beli bensin yang paling bagus saya sanggup takut kau ya mun takut kau gula todus ya aku lakukan sebenarnya thank you mun takut Allah bahwa depan Nabi Yusuf bro dujak leng dalam kamar yang depan duanan sulai khortin kata ruh mun tapak kamu selek marilah di pada mungkin ya jok wan doa hanya berdua yang berhubung Nabi Yusuf ke entoro aburhana rabbihi ada was takarjut napa para Arabu takarjut takut mitusa pas alonca entar kalabang muka alabang sebini nganjengan abang matakan tahodik pun setir sebini muka alabang sudah ke nganjengan abang makanya kiai kadang tuh jatbek menghindar dari perkompo santri bini kalau jatbek menghindar orang jadi makanya ini sedang marak ning media sosial lagi saya ngojak pada kiai ngambil pesantren benih kiai benih pesantren boarding school aku kos-kosan kayak pengapal lagi Quran benih pun tuker ada saya coba wah pun tuker
Mun kiai niku ada nih. Yo, ya mun kiai keng terpaksa niku kabin. Lah, mun jadi kerumuan jadinya. Ada mun kiai tak sampai tidak akan berbuat seperti itu. Menghindarkan kiai dong kadang aku itu lembab jauh lagi dari jadi santri bini bisa nikah. Apa cok yang pada nih? Ini pada. Kok wolan? Wah, pada beres ya. Mbah bedereng terusan mbah ngocak gulu make bedereng bini retin libat jaden mata gulu tak teroke. Vaksin je. Ang kui moderna make petoro. Kira pakun maning laki lah teroke reng bini ya pakun yen ndak reng laki tangi. Bukan ndak reng laki. Ni aneh reng terusan. Kan ndak reng laki. Minta vaksin gitu. Yang gunreng bini wanita jarang sih ngocak kada. Makanya dinda na bukan anapa todus sekadin dok raja. Jadi reng bini ni nafsu na tengki keng todus tengki. Reng laki nafsu tak pada tengki keng todus pada tak pada tengki. Jadi montero langsung, ndak kan kok. Langsung deh, langsung nyerang apa nyampar. Pun pada todusan bini pada dengan laki bini. Selaki todus yang ngapa ada, sebini pada todus yang ngapa ada, babah bini. Pada mantan anyar, bah pada todus. Tak ada tinya. Iki kan? Kan, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi barzah. Iki ngapuran. Makanya kula panjenengan para bapak, para ibu, saya tak one enggak dito. Apa yang terjadi ke depan sehingga kula panjenengan merasa khawatir. Padahal kula panjenengan enggak dito bunyi buin tos nyatosen. Kan kebetet. Karena sampai mungkin orang saya buin, saya nyatosen, saya pak boloin, kita ada abri kabar jak selamat tak selamat. AWA tado, SMS tado, AMP tado. Mangkana kulaman sambian kan kebetet. Dari kebetet apa hebat selamatin, sudah kain, tepak lopot oke. King hebat kenapa? Mun gaduh gini ke selamat, jontek gitu rojo, jontek gitu. Bila tak selamat, bisa selamat. Dari hebat kita. Mangkana barang gaib kak di top berada buta ipa padem. Mun pas sambian jadi reng beradu ka Allah ipa padem enteng dia. Ingi kan? Mun sambian ni ka orang coba pas ternyata sambian pa ipa padem jak masuk neraka jan tak bajang dia. Pangocak sanit san sengane duta ka ada ipa kun peton. Bajan kun peton. Ingi kan? Tapi tenang Pak, tenang Pak. Hukum Allah panikah bisa aube asalkan Allah ngasokan ya aube. Jadi kebon. Mbian tahu sahabat repot. Jangkok takok ka hukum, nggih. Hukum anu maksudnya? Jangkok takok ka akibat sini budi tapi patakok ka Allah. Mbian jangkok takok ka neraka tapi patakok ka Allah. Keng mun takok ka neraka monono sampean bisa bodoh. Keng mun takok ka Allah bisa saos sampean masuk ka neraka yoba ben Allah. Amin. Dadi mun saya katakoin perlu katakoin pun setong basera. Allah. Digam ni kifayatul adqiya kor. Sebenarnya bosan ni kor. Mon bada orang makela apa jang la ibadah. Pas ikasokanin masuk neraka ben Allah. Sok masuk. Arogeng Allah mapadeng keadilan. Keng mun masuk ke neraka pola ni bakon Allah tak kira panas. Nika anu pandangan sufi. Jadi patakok ke Allah. Sebab mian mun takok gun ka hukum lho bisa mian mun pasaan jaman tan orang setiap pasaan. Mari pasaan bentau orang. Bener. Jadi patakok ke Allah. Mentakwa ke Allah benih kun pasaan mana? No, saya takwa apa entah orang. Di luar na pasaan juga takwa apa entah orang. Nih. Coba mon pasaan dari ngajil baban kapi. Mari pasaan, bucol jil baban. Niki kan? Ada bener ngandung loh. Siapa entan orang berpan ngandung. Anan takwa ada iya. Jadi mari ngandung, bantah orang pun. Jadi takwa gitu takwa ke Allah.
Tentu di dalam Al-Quran bahada bu ittaqullah 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 ni hadis ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin kan beda guru ittaqillah 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 senika takwa tibin ka Allah wa adbi'is sayyi'atal hasanata toroakin kelakuan bagus ke kelakuan coba mon beda orang ala ko coba toroin kelakuan bagus tamhuha maka si bagus jadi bakal ngosot ke seju coba wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin andi akhlak tibiin abgaul tibiin ban manusia kalaban akhlak si bagus mangkan mon akhlak ka dito ikade akin bararabu orang ki terima keng mon ilmu ikade akin akhlak ilmu diakin orang tak kere terima odi di enggak mabai ora ala kening berit dengan Bian mon akhlak iba kada lebur manis kau re. Ke mon ilmu iba kada akhlak bak budi termet kau re. Anu nyengit nanti. Ujak ning baru Ujak baru kopi bian ajarak geng pengajian. Pada sayang situ ni. Engki. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil kabir. Ngota aja baru. Nangga pengajian dia. Rujak bade baru qala Allah Taala. Minum kopi. Orang ni kata usah papadeng dalil mak. Papadeng kalaban kelakona orang lah toro. Kanjeng Nabi ini gundul ekor tahun 2 bulan dul ekor are. Mak bisa sukses. Jareng Nabi beni nyorok, beni makon. Abri contoh. Mangken bulan ni ka Arabu sekut nyorok yang contohnya tak ada. Tim masa toro. Bejang yong. Apaan tak bejang? Tak kira norok. Pak tak bejang, mampu tu apa je? Apa boleh nak ini? Ini cerdas nak ini. Estetik ini bu. Dari cerdas nak ini, makin ini sekut arakam kelakon nambian gitu. Napa saya kelakon nambian langsung kita ero. Bener bu. Terutama ambian si along bolong benak kana. Mun pak bapak ni tak boleh bolong benak kana ni tak. Ruwet ni. Susah gini urusan belanja bendang sebarang maka tak pati belanja yang laki ini nak tengka ni polan yang laki bani kah alindungi anak alindungi bini tak kau berdepan apa kan sini berat jadi bantak ku dapur ha iya dapur somor kasor dapur ada anak benda apa somor sak sesak kasor ti ya tedu nga maksud ke ya perkara benda lebih na tedu benda ya benda ya cok tengka tungak bon benda parlo masambian mah muncung kiai TV aja habis ke kerawat tu nih esok na lengki kiai jama je letter rei ada yang lagi ensakan gitu egi orang laki, saya pak nak tengka. Kan orang laki tak pati banyak bentang. Pola nak tengka. Mangkan orang laki bentang malu baik kau jolok bini bioreng. Orang bini tak pati bentang salah. Kau tu punya bentang. Kenapa? Apa orang benar? Yang kau tu punya bentang. Yang ngomong pengajian kan ramian benesona. Surah bentar yang ke sepuluh boy atau poson je. Mun lagi anak bagi onjangan mun lagi anda berarti aku mentar operasi senyap temu lah tak ada sebenarnya mun binian kan ton ikakan pakai kocak hari banyak lu mentegan dari le hari resep apa ni dah iyong tu jek lekah kan tak lekahnya mun lagi ada operasi senyap kayak nyabi ada mon binian cakap pada entar ke mantan beni kun jajan saya komentar terus ke mantannya komentar ya Allah nih serasa laki nih coba deh badak
Dujak selake tak entar. Otaba selake entar yang tak padang ke kuan kui. Aromole langsung. Tahu ban gak kelak mantan. Tuwah. Arah apa makin neng. Makanya kiai punya anak kesokan ke di kuat dia jadi jujur. Tak kau mole harus jadi bahan. Waduh jangan tak lempoh. Aku mau ni penting aki benih ni. Lain jujur, lain kuat dia, benih lain. Mon lagi anak ada tak aku bentar sangat. Ngakan beri ngakan seromole, lomole. Korla mari abu-abu lomole. Ini aja dengan komentar. Mangkana ngisiin pengajian boleh. Berak ngisi binian. Ini nilai kapin. Buddha pun ini nilai, kelampin ini nilai, orang ini nilai tapi betul. Coba mulai ke Roma. Aduh iya itu. Jika gue lagi tak mulai, langsung dapat pembuktian. Survei membuktikan. Aduh iya kue kuah. Ya tepak kan aku nak. Dan mau berdareng nak gak mantan gue disegeri itu kan binian, gigi. Orang setahun nak geridu. Marah ya onjeng nareng berempah. Dan selake, pejoki kurang setahun. Iya kakek tak tahu, karena kena bentar depor. Dan selake, mah tahu kakek. Jangan kau tukang bentar nego. Mending bini dia mikir, badan berkat dengan apa? Jajan macam berempah. Harus pada tambahnya boleh apa? Seragam dengan apa? Bener. Ada. Maka saya laki tidak tak foto kan saya mikir besar tidak tahu makan gue sekut ngocak ring bini dia bagus tak bagus apa jangan salah bolan ring laki mama ring bini king ring laki bagus tak bagus ya apa jangan sebini mau dituntut merono makin dino ring kecoh ya mau tuntutan ada nang tenang nah gue ngomong jangan biar pola hidup itu murah, yang mahal itu gaya hidup. Mon gaya hidup ini selarang, nyemit tas, waktu si bermerek branded, Mon tadi bese branded dit, oleh ngiridit, tak lemar sekali. Ayo, tunya ni kena sekejap, namong sebitek tahun ke betong puluh tahun, lagi. Monda pak makin pak boleh mak penyai tolong lah sekat penyai tolong monda pak tore boleh ban sambian pak banyak sango menar muka terpada selamat banyak cak buang-buang dikir terutama la ilaha illallah pak banyak pemantap ning aten la ilaha illallah mak leku laku mun mate ka ento nyango la ilaha illallah bila nyango la ilaha illallah ra'om keluar ronah jemput ban para malaikat sambi ke atas beri kain kafan dari surga para malaikat tinggal langit tong 2 3 4 5 6 petok panika bararabu pas pada geridu are ron sapa mak cero omah pasti kabala nikah ron apa nikah tetigu laku bulan sambian malarmu ke tersepanika amin bila ampun terkenal masyhur di atas langit masyhur di antara malaikat maka saya bawa pada iman ben saya mah langit dan bumi pada nangis. Langit dan bumi pada nangis. Kenapa? Karena biasanya langit kan dinto narema setoran amal dari setong orang selebur ala kau kebagusan, tapi ternyata ampun sobung omor, bila sobung omor ampun setoran tada nangis mage langit, kok posang mage langit. Napa boleh orang sebedi bumi pada posang pada iman? Tapi pun apa kau ulaban ajunan para rabu nalekan agak elangan para ulama besar. Maka sampai samangken itu tetap dikenang. Kati Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bengkalan. Kaulah ban ajunan amuan itikal sarang beliau lebih dari 100 tahun. Tapi ternyata mangken tetap harum namanya karena beliau tetap dibutuhkan oleh kita. Jadi seakan-akan beliau tidak boleh mati, betul? Kati pun apa kaulah ban ajunan 14 abad lebih sudah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaulah ajunan tak bu ambu amolot terus samangken. Kenapa? Karena kita merasakan bahwa Nabi Muhammad tetap hadir, tetap hidup, tetap berada di tengah-tengah kita. Walaupun memang ada hadis yang menyatakan
Nabi Muhammad kak dito minabi mausin salawat yolokin salam waktu negak dito ron bali boleh sampai Gusti Kanjeng Nabi ajawab salam orang sing salam panika. Berarti mun ajawab salam orang sing salam dalam sehari semalam sampai pada kiamat dah kak dito salam ke Kanjeng Nabi tidak pernah kosong. Berarti Nabi Muhammad tetap hidup sampai sekarang. Maka tidak berlebihan bila mana ada satu pendapat bila benda orang amolodan Nabi Muhammad hadir. Bila Nabi Muhammad hadir, arrona para Nabi hadir. Bila arrona para Nabi hadir, arrona para wali hadir. Bila arrona para wali hadir, arrona para salihin hadir. Fabidzalika tanzilur rahmah, maka gara-gara hadir orang-orang yang kesebut ki guru orang-orang mulja, orang-orang Allah, tanzilur rahmah, maka tempat kak ditopas etoronin rahmat sareng ajunan dipun Allah. Dari kak ditoh para Rabu, kaulah ben ajunan hubungan antara orang mati dan orang odi kak dito tidak akan pernah lepas sampai kapanpun. Dari kak dito ngireng pung sampung rohani, pung sampung Fatihah, kasedekain, pabada haul lah kak dito, maka insya Allah kaulah ben ajunan ku laku bila ampun sobung omor tetap bakal beda orang se ngobati raki kaulah ben ajunan sehingga kaulah ben ajunan kak dito tahlilakin kaulah ajunan kesedekah sedekah akin sedekain sehingga kaulah ban ajunan nalikan sedekain kaulah ban ajunan pada selamat minabi ampun selamat insyaallah orang yang sedekain juga pada selamat katia mangken ajunan akati yakin tempat kak dito tahlilin sarang ajunan sedekain sarang ajunan maka kaulah ban ajunan insyaallah ku laku pada selamat apa dengan mereka seselamat sekak dinto wong hator polan bak de maghrib tan guna pada pengajian dengan propok perjalanan ke Jompo kantor 2 jam setengah jadi khawatir tak ke Jompo jadi sekak dinto motor malar muka raja manfaat malar muka raja barokana korang bendang penganyuan sabora wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ajma'in bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati was-sirri sari fi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ij'al Allahumma taqabbal wa awsil jami'a thawabi ma qara'nahu ma talawnahu ma 'amilnahu min al-a'mali shalihah fi hadhihi as-sa'ah diyatan wasila wa rahmatan nazila ila hadrati habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa arwahil anbiya wal mursalin wa ashabil kiram wa jami'il ulama'il 'amilin wal awliya was-salihin wasyuhada was-siddiqin wal khulafa' ar-rasyidin wal ulama'i wal 'amilin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa masyayikh sufiyatil muhaqqiqin jami' masyayikhina wa muallimina fid din wa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa jami'il marhumin wal marhumat fi hadhihi al-maqbarah khasatil khasah وجوء نواوي اجعل اللهم ثواب ذلك فداء لهم من النار فكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وإذقا لهم من النار وإذقا لهم من النار وإذقا لهم من النار وأمانا لهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وسع مدخلهم ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وارزقنا حسن الخاتمة ارزقنا حسن الخاتمة ارزقنا حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada antum-antum sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.